माय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे राजखान्थियारि एखेबारे मस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो बुजि मोनगोन। लोगोफोर UPL आरो BJPनि जे एलायन्स सरकार जेब्लानिफ्राय बै मोननै दोलोआ मोननै राजखान्थि हान्जाया सोरखार दानायनि प्लानिं खालामबोदों बै समनिफ्रायनो BPF राजखान्थि दोलोखौ 17 बोसोर सासन खालामनायनि बाथ्राया गले गले मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो 17 बोसोराव मा खालामबोखो 17 बोसोराव BPFआ मा मावबोखो बे बाथ्राया दासिमबो जोबनानै थाङाखै UPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनाव। थ' बे बाथ्राखौ बेसेबां गोलावसिम लांबाय थानो थ' बाथ्राखौ दिनैसिमबो मानो सोलायनो हायाखै बे मोनसे गिदिरथार बाथ्रा। खालि 17 बोसोर बे 17 बोसोर बुंनाय बाथ्राखौ बेसेबां खोनासंनो आरो बांद्रायबाथ' बेफोरबायदि फंसे बाथ्राखौनो जुदि जावले जावले बुंबाय थायोब्ला जाय बाथ्राया जावले जावले बुंग्रा बैखौ फोथायनो एसे गोब्राब मोनो जाहैदों आरो। दा नैबे बाथ्राखौ मानगोनां BPFनि बाय इलेक्शननि थाखाय बिजाथि महरै फसंजानाय सुद्ध कुमार बसुमतारिया दिनै माखासे गोख्रों राव बुंदों। दा बै 17 बोसोर बुंनाय बाथ्राखौ गारनांसिगौ बा बे बाथ्राखौ खोनासंनो हाला। थ' बे बाथ्राखौ एक्सुअलि नंगौ 17 बोसोर बुंनायखौ UPLनि दैदेनगिरिफ्राबो दोनथ'नाया मोजांसै। नांगौबा बेलेग प्लेनिं लानानै बेलेग बाथ्रा बुङोब्ला मोजां। बे 17 बोसोरखौलाय दिनैसिम 4 बोसोर 5 बोसोरानो जाबाय बुंबाय थानानै। दा बेखौ बुंबाय थानानै मा मुलाम्फा जागोन? थ' अब्ला नोंथांमोना नैबे सुद्ध कुमारनि माखासे गोख्रों बिबुंथिखौ नायदो। आं नोंथांमोननो क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों। यारा ओरैनो व्हाइट पेपाराव ओरैनो एग्रीमेन्ट खालामनाय आइनगत भाबै BTC आरो बे BTCआ जोंनि थाखाय बाय नेशनेल पार्टीनि खुनु खामानि गैया। नेशनेल पार्टीनि हिडेन एजेन्डा थायो। बिसोरो जेब्लायबो गावसोरनि सार्थआव खामानि मावगोन। नोंनि आंनि जोंनि एरियानि थाखाय बिसोरो जेबो मावनो हाया। प्रायोरिटि बेसआव थांगोन आङो गिदिर खोथा होआ उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै आं खोथा होआ। खिन्थु प्रायोरिटि बेसिसआव रायजोजों कनसाल्ट खालामनानै आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन। सोर बुंदों? गर्जन बिथांनि पार्सनेल एसेसमेन्ट जोंहा बेहा बुंनांगौ खोथा गैया। रायजोफोराथ' बिराद एखेबारे रेडि दिनै नुबाय एखेबारे बोथोर गाज्रि होमबाबो फैदोंना आरो बिथोरावथ' मा अबस्था जानानै दं नोंसोर निजे मिथिगौ हयथ'। একদম ডিটারমাইন যে এইবাৰ BPFক যেনেকৈ হওক জিতাব লাগে 25ত BTC চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে BPF। কাৰণ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত 56 বছৰ পিছতো এই অঞ্চলত একো ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ একো হোৱা নাছিলে। হৈছিল জানো? আপোনালোকে জানে হাগ্ৰামাচাৰে BTC সৃষ্টি কৰাৰ পিছত 15 বছৰৰ ভিতৰতে চব কিছু কৰিছে। স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি হাবি যাবি যত যি উন্নয়নমূলক কাম তেওঁ কৰিছে 15 বছৰৰ ভিতৰত। আৰু এইবাৰ আমি কি দেখিছোঁ বিপৰীত পক্ষে তেওঁলোকে 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কেইটামান মাহ বাকী আছে। তেওঁলোকে কিবা কৰিছে দেখক এখন প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰ স্কুল চৰকাৰী কৰিব পাৰিছে পাৰা নাই। ৰাস্তা ঘাট বেলেগ উন্নয়নমূলক কাম দেখিছে ক'ৰবাত দেখা নাই। কালি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি হয়নে নহয়? গোটেই মিছা। মই A to Z মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিমান মিছা কথা কৈছে। ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু বাদে একো হোৱা নাই। মই কুৱেশ্যন বুজি পাইছোঁ। 17 বছৰৰ কথা আজিৰ পৰা আপোনালোকে নক'লেই ভাল। বহুত আমনি লাগে। 17 বছৰ শুনি আমনি লাগিছে। সেইটো কথা কৈ থাকিব নালাগে। আৰু এই যে NDA তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁলোকৰ হিডেন এজেণ্ডা থাকে। আমাৰ এই ৰাজ্যত BTC অঞ্চল যিটো আমাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অট'নমাছ কাউন্সিল ইয়াত ৰিজনেল পাৰ্টিৰহে কাম। নেশ্যনেল পাৰ্টি ইয়াত একো কাম নাই। আজি UPL ৰিজনেল পাৰ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে NDA এলায়েন্সত থাকি পেলাই নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ লগত এটা এলায়েন্সত আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়াতে কোনো কাম নাই। তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে ভৱিষ্যতে। গতিকে অল্টাৰনেটিভ কি ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে অনলি BPF আৰু কৰিছেও BPFে। তো আমি ভয় নাখাওঁ। দিল্লী দিছপুৰ কোকৰাঝাৰ যিমানে ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰক ৰাইজক টকা পইচা দি কিনিব নোৱাৰে। ৰাইজ একদম ডিটাৰমাইন। ইভেন UPLৰ বহুত সদস্য আমাৰ লগত আছে। কংগ্ৰেছৰ বহুত সদস্য আমাৰ লগত আছে। BJPৰ বহুত সদস্য আমাৰ লগত আছে। তেওঁলোকে আমাক ভোট দিব আৰু বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকলৈ। তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যে ডিচিশ্যন লৈছে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই অন্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক। এইটো তেওঁৰ কথা।
আহিব পাৰে, ৱেলকাম কৰিব। কিয় নকৰিম, চবে ৱেলকাম।